Atëherë te kapitulli 12 vëllezër te 1 Korinthasve, nga versi 25 deri në 28, 3 vargje. Që të mos kishte përçarje në trup, por të gjitha gjymtyrët të kenë të njëjtën kujdes për njëra tjetrën. Dhe nëse vuan një gjymtyr, të gjitha gjymtyrët vuajnë. Sepse po të nderohet një gjymtyr, të gjitha gjymtyrët gëzohen bashkë. Μάλιστα. Είμαστε αδερφοί μου όλοι μέλη από το σώμα του Χριστού. Jemi të gjithë vëllezër pjesëtar të trupit të Krishtit. Ακούσαμε για τις πέτρες τις ζωντανές, πολύ ωραία. Dëgjuam për gurët e ndërtesës. Και εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι εάν ένα μέλος τιμάται, τιμάται όλο το σώμα. Dhe thot fjalë e Zotit, në qoftë se një gjymtyr nderohet, atëherë nderohet gjithë trupi. Εάν πάλι ένα μέλος δεν τιμάται, είναι ζημιά πάλι για όλο το σώμα. Në qoftë se një gjymtyr nuk nderohet gjithë trupi. Όλοι μας παίζουμε ρόλο σε αυτή την εκκλησία που είναι του Κυρίου. Të gjithë neve luajmë rol në këtë kishë që është trupi i Zotit. Η εκκλησία δεν είναι κανενός μας. Kisha nuk është e asnjërit të vëllezër. Και πρέπει να προσέχουμε ώστε αυτή η τιμή, Dhe të kemi kujdes vëllezër që ky nder, όταν είμαστε στη θέση μας, kur jemi në vendin ton, në pozicionin ton, με φήμη παντού. dëgjohet domethënë jehona e kësaj kudo. Η φήμη, τη φήμη δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Jehonën e kësaj nuk mund ta ndalojë ndokush. Δεν είναι πάντοτε ακριβής η φήμη. Nuk është gjithmonë e saktë kjo gjë, Αλλά κάτι υπάρχει por diçka ekziston. όταν υπάρχει φήμη. Kur ka jehon, kur jehon diku, dëgohet diku. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Do t'ju sjell një shembull të thjeshtë. Ο γιος του Δαβίδ, ο Αβεσαλόμ, Biri Davidit, Absalomi, είχε καλέσει όλα του τα αδέρφια kishte ftuar të gjithë vëllezërit e tij και σκότωσε τον αδερφό του τον Αμνόν. dhe vllain e vet Amnonin e vrau. Τα υπόλοιπα παιδιά του Δαβίδ ανέβηκαν πάνω σε ηλιώνους και έφυγαν. Ndërsa të gjithë vëllezërit e tjerë hipën mbi mushkat e tyre dhe ikën, u larguan në Afrika. Ακούστηκε αυτό, αλλά δεν ξέρανε τι έχει γίνει. Të gjithë e dëgjuan domethënë këtë, por nuk ditën domethënë se çfarë ishte bërë. Και έφτασε η φήμη στο Δαβίδ Dhe u dëgjua kjo tek Davidi, ότι ο Αβεσαλόμ σκότωσε όλα τα παιδιά του Δαβίδ. që Absalomi vrau të gjithë fëmijët e tij, të Davidit domethënë. Αλλά σηκώνεται ένας συνετός άνθρωπος κοντά στο Δαβίδ Por çohet një njeri i cili ishte shumë i mençur te Davidi και λέει τον Αμνόν μισούσε. dhe i thotë që vllain e vet urrente. Αυτόν μόνο έχει σκοτώσει. Vetëm atë ka vrarë. Και μετά από λίγο είδανε όλα αυτά τα γαϊδουράκια που φέρανε τα παιδιά του βασιλιά. Dhe Ήτανε ζωντανά. mbas pak pan të gjithë fëmijët e tjerë që erdhën mbi mushkat e tyre dhe e vërtet ishte që të gjithë ishin të gjallë. Υπήρχε πρόβλημα. Ekzistonte problemi, Η φήμη όμως το μεγάλωσε. por që ky lajm që dëgjuan u rrit shumë. Πριν από λίγο σήκωσα τα μάτια μου εδώ στην εκκλησία Pak para ngrita syt këtu në kish και βλέπω τον αδερφό τον Κώστα που είναι κοντά 80 ετών. dhe shikoj vlla Kostën i cili është 80 vjeç, Τον πονάνε και τα πόδια του i dhemin edhe këmbët e tij και ήταν γονατιστός. dhe ishte në gjunjë. Και βλέπω αρκετούς άντρες που είσαστε καθιστοί. Dhe shikoja disa vëllezër nga ju që ishin të ulur, nuk ishin në gjunjë. Τώρα τι είναι αυτό? Them çfarë është kjo? Ο λόγος του Κυρίου λέει Fjala e Zotit thotë, πρέπει να γονατίζουμε. duhet që të ulemi në gjunjë, të lutemi. Ο Κύριος μας στον κήπο της Γεσημανή γονάτισε. Zoti jon në kopshin e Gjetsemanis u ul në gjunjë dhe lutej. Ο Απόστολος Πέτρος λέει κάντο τα γόνατά μου στο Θεό και Πατέρα. Apostoli Pjetër thot po i ul gjunjët e mi përpara Atit tim Perëndis. Σε άλλο σημείο λέει γονατίσαμε όλοι μαζί στον Αιγιαλό και προσευχήθηκαν. Në një vend tjetër thot të gjithë u ulëm në gjunjë atje ku ishin mbledhur
dhe u lutën në gjunjë. Θα μου πείτε είναι λίγο κουραστικό. Do thojnë ndokush kjo është çike lodhshme. Δεν γονατίζομαι σε έναν άνθρωπο μπροστά. Nuk është se bijem në gjunjë përpara një njeriu vëllezër. Αν τώρα έρθει ένας και δει 10 ψυχές, 15 να είναι καθιστές. Në qoftë se vjen njeri për shembull në kishë dhe shikon 10, 15 prej nesh që nuk janë në gjunjë, Η φήμη μπορεί να μεγαλώσει. ky lajm për shembull mund ta mirret vesh kudo. Σε αυτή την εκκλησία δεν γονατίζουν. Që në këtë kishë nuk bie në gjunjë. Καταλάβατε πόσο απλό πράγμα. Është një rast i thjeshtë që po u them. Αλλά πρέπει αδερφοί μου όλη την τάξη της εκκλησίας να την τηρούμε. Por duhet të vëllezërt që të gjithë rregullin e kishës ta zbatojmë. Ώστε το Πνεύμα το Άγιο να αναπαύεται. Që frymi i shenjtë të veprojë. Γιατί λένε πολλοί ότι εμείς δεν γονατίζουμε γιατί λέει αν έρθει προφητεία εις άλλων καθήμενων. Sigurisht, sepse thonë disa që janë erti. Προφητεία σε κάποιον που κάθεται. Sepse në qoftë se vjen profecia te dikush që po dhe kafete i katet. Κάθεται. Që është i ulur në gjunjë, Ο πρώτος να σιωπά. tjetri duhet i pari duhet të pushojë. Εκεί το έχουν μεταφράσει Këtë e kanë përkthyer, ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε αλλά να καθόμαστε. e kanë përkthyer gabim, domethënë që nuk duhet të ulemi në gjunjë, por që të presim. Με το καθήμενο σημαίνει ησυχάζοντα, δηλαδή δεν είναι εκείνη την ώρα σε ένταση, δεν φωνάζει. Me këtë domethënë që rri ulur, nuk është do të thotë që nuk është se i ngre duart e Zotit që ti lutem, por pres. Και όταν του έρθει Δεν θα κουρ- υψώσει τη φωνή του Dhe kur të vi prania e Zotit, do lartësoj zërin και e οι tij άλλοι θα σταματήσουν. dhe të tjerët do pushojnë. Δεν εννοεί ότι πρέπει να καθόμαστε στο κάθισμα. Nuk do të thotë që duhet të rrim ulur atje. Καταλάβατε αδελφοί μου αγαπητοί. E kuptoni vëllezër këtë? Θα μου πείτε είναι λίγο κουραστικό. Αν κάποιος πράγματι δεν μπορεί είναι άλλο πράγμα. Do thojnë ndokush që është çike e lodhshme, vëlla, nëse ndokush me të vërtetë që nuk mundet që të ulet, është tjetër gjë. Është i smur e tjera si këto. Η φήμη Lajmi της Εκκλησίας πρέπει να είναι i kishës duhet të jetë από την πρώτη εικόνα να φαίνεται η Εκκλησία ποια είναι. që në fillim kur futet tjetri të shikoj tjetri kishën se si është dhe cila është. Οι εργάτες, Punëtorët e kishës, οι οικογένειές τους familjet tona και όλη η Εκκλησία. dhe e gjithë kisha. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό το σώμα. Të αδελφοί. gjithë marrin pjesë dhe janë pjesëtar të këtij trupi të kishës. Όλοι μαζί παίρνουμε την ευλογία Të gjithë neve marrim bekimin e Zotit και όλοι μαζί χάνουμε όταν κάτι δεν πάει καλά. dhe të gjithë neve humbasim nëse diçka nuk shkon mirë. Γι' αυτό όλοι μαζί να κοιτάξουμε ο καθένας σαν μέλος Për këtë arsye gjithsecili prej nesh si pjesëtar i kishës duhet shikoj εάν εγώ σαν μέλος είμαι στη θέση που πρέπει και φέρνω την οικοδομή. nëse unë si pjesëtar i kishës veproj në mënyrë të tillë që të sill ndërtim në kishë. Γιατί ο Κύριος αδελφοί μου βιάζεται, θέλει να προχωρήσει το έργο του. Sepse Zoti nxiton vëllezër, do që të eci përpara veprës Zotit. Όταν ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη συμπάσχουν. Nëse një gjymtyr dhem vuan, atëre të gjithë gjymtyrët duhet të vuajnë. Θέλω να σας πω, όταν είχα ένα πρόβλημα με την εργασία μου, Do të them, për shembull, kisha një rast në punën time atje ku isha, πήγα εκεί στην εκκλησία, στην άκρη και είπα εγώ αδελφοί, πάρε τούνε. kisha vajta një ditë atje te kisha ku isha në Naxos edhe u thash do vëllezër unë bëj dorëheqje. Δεν είμαστε πολλοί αδελφοί, καμιά 7, 8, 10 που ήταν στο ξεκίνημα. Nuk ishim shumë atëre, 7, 8, 10, diçka e tillë. Ξέρετε τι έκανε η εκκλησία. E dini se çfarë bëri kisha vëllezër? Εμείς δεν θέλουμε να χάσουμε τον αρφό που μας έστειλε ο Κύριος. Neve nuk duam të humbasim vëllan që Zoti na dërgoi. Και άρχισε η νηστεία και προσευχή κάθε εβδομάδα για μένα. Dhe filloi argjërimi dhe lutja vëllezër na kisha për vëllan. Δεν πάω να το ξεχάσω. Nuk mundem që ta harroj këtë. Κύριε, τακτοποίησε τον αδελφό μας. Zot rregulloje vëllan. Κύριε, τον θέλω με τον αδελφό μας. Zot e duam vëllan. Και οι αδελφοί με κέρδισαν. Dhe vëllezër e vërteta është që më fituan. Ήταν μια άλλη εκκλησία κοντινή, Ishte një kishë aty afër nesh, πιο μεγάλη από më e εμάς. madhe nga kisha jon, Και
Το παιδί του Πιμένα είχε ένα πρόβλημα. Dhe djali i bariu të kishës kishte një problem. Άρχισε όλη η εκκλησία, ο λόγος του Κυρίου λέει πρέπει να κατέβεις. Dhe filluan pjesëtarët e kishës që sipas fjalës së Zotit, bariu i kishës duhet të zbrisi. Και κατέβηκε ο αδερφός. Dhe vllai zbriti, me të vërtetë zbriti. Το αποτέλεσμα πέρασε ο χρόνος, τώρα έχουν περάσει χρόνια. Kanë kaluar vite vëllezër që nga ajo kohë. Η μία εκκλησία προόδευσε, Njëra kishë eci përpara, qëndroi, η άλλη όχι μόνο δεν προόδευσε, γύρισε πίσω. tjetra jo vetëm që nuk qëndroi, por edhe bëri mbrapa. Καταλαβαίνετε ότι όλο το σώμα έπρεπε να συμμετέχει στη θεραπεία. E kuptoni vëllezër që e gjithë kisha duhet të mirte pjesë në shërim. Το σώμα δεν ήθελε Trupi nuk deshi εγώ να μείνω απ' έξω. që unë të isha jashtë të zbrisja Και με κέρδισαν. dhe më fituan vëllezërit. Αυτό αδερφοί μου, Kjo vëllezër, επειδή έχουμε εργάτες εδώ πέρα, δεν έχουμε πολλούς. e them këtë gjë sepse kemi punëtor kishe këtu, por nuk kemi shumë faktikisht, Και ακούσαμε και για αγάπη και για όλα, αμήν. dhe dëgjuam për dashurinë edhe për të gjitha gjërat, amin. Εάν αγαπάμε το έργο του Κυρίου πραγματικά, Në qoftë se duam me të vërtetë veprën e Zotit, δεν έχουμε πολλούς, είναι σπάνιοι εργάτες. janë të rrallë punëtorët vëllezër, Ο εχθρός χτυπάει τους εργάτες. djalli godet shërbëtorët. Θέλω να σας παρακαλέσω να ξεκινήσουμε νηστείες και προσευχές, ο Κύριος να σώσει τις οικογένειες των Do εργατών. t'ju lutja shumë që të fillojmë lutje dhe argjërim që Zoti të shpëtojë familjet e punëtorëve të kishës. Πόσα χρόνια έκανε ο Κύριος για να φτιάξει ένα εργάτη. Πώς? Πόσα χρόνια χρειάστηκε για να γίνει ένας εργάτης. Sa kohë ju desh Zotit që të bëj një punëtor? Δεν είναι εύκολο αυτό. Nuk është e lehtë kjo vëllezër. Γι' αυτό αδερφοί μου πρέπει να πονέσουμε Për këtë arsye vëllezër duhet të dhembin και να edhe me shpirtin ξεκινήσουμε από εκεί. dhe të fillojmë që nga kjo gjë. Και θα δούμε Dhe do το shikojmë χέρι του Κυρίου αδερφοί ότι θα είναι δυνατό. dorën e Zotit që do jetë shumë e fuqishme. Θα πάρουμε την νίκη αδερφοί. Do marrim fitoren vëllezër Με τη χάρη του Κυρίου. me hirin e Zotit. Αμήν. Amin.